Isa, nimbola binaka na bewekani ni siya matikumay ng pong binaka ni kuwa. Boleh binaka tinay seta, boleh binaka sa misoni fifita, doon boleh binaka na sa tiku siya mamay gober kaya nang kay siya mamay muri sa ngol tsukay na nabakambulan. Boleh binaka di mere di nabila kemba, tamaro taka ni siya maratsuk may na kabinang ni kuwa na nanta marama bulan ito kay o sera masi letianera. Maraming ko kiro sa vitala noa, baka bide na nungkoy bata-bata, o marata ka baka libo na nanto may biwa sa itu, baka sibir na ngon ren-ren dala ko durmo ko, en na bulang ko o bulan palola laylay, na kaya baka nanumiti ko na non ra bulan na maramay, baka na baka pertanya, no bulan ko na pinto ba? Au research nga naman na libo-libo na libo ni songo baka doriti ko na nanto panua kena bese pura-pura ela kena baka numiti ko na nonra marata kati ko na nonra bulo irna sa bula mai en matingo na kensa ni sudu marata ka na maramanggo na nona lomo soli mikro abitalo na nabita na bagsauti sintune sarchunga na nona sagay selemai may bakang bulong-bulong tiko iyan ni kuwa o marata ka na nung kumirong atong ko ni siya masarti ko kwe may napuno libong ko Australia lako dulu mo kwento na ngun sala ndrendre ena nonong bula baka wingarabi baka buniway yan ta marata ka nila may wasiya ko weekend na non itala noa baka usibi na bitala noa membaleta na weka lako dulu man ni sa seliwot kaya nabito ko ni baka idurwa ena non naloma ni bale iya da marotaka ni tu sono vekando bakango era lomo suli mer mai wasiana non ra itala noa menda buli kerekin na maramu ko endo totok na non bi usi ni wasia saranga ko lebu na beka laka laka taka era non mata bual ke ni bunga weekend na barang chuba kami kwa ra weekend menta bola na non tatanga ni beab ke baka so era laka duru matiko ba bini bina ka bali bera na watinra en non rabika witak en non relis mai wale nimbula ya dana ronda teman ko ndola ser medala wara kirna kena bo en non na sema mai na bitala nongo me pakani maramati ko ni bonom balam na maramongo en dala ngante sarmanta i bonom balabu dana ronda dana ser ke bonom balabu me bimbale koroi ke ke biliame Tumundo kartu takaba na program ngo ni sere na Tumundo Production. Nimbula benaka.
Sarong pinakan din na serang go sa pagkabul serang kalau pagkananan sebata ba ser masi. Iya, vaan annan sarakaita kuule. Totoo din na maratak serang na video konta maratak itu na talent na nanto po no may video ir nanto takayalo yalo o ir nanto tu ser
Bakatal nga kinoira ng daw lang sir. Tato ko makauti na kaya na buti kaya may na yada ni korkoro bakatal nga kina yada ni Bea Busa e bakatulo sa katiko en Bea Busa na buno bakaturanga buno balabu na sana bakaturanga lau marutak din tampi tingo bat kikendo sir masi letina ran tada bakambula sarwa malong bula sir masi. Sambulo bina kamaramayan. Sebenarnya, kenapa paling besar nemu baka dono ya mentor bitalan no ang isa tu tarcunga di singa ni pulau Ketoba na sino binaka di kono kuda buti community community ta dorakan na marau tu no kai sahu tu sarangan di singa sangai sampai mai na maraman rengo tu kun ko saranga salam mai songota na no tu bula di bitalan no go na buku ni pink toba sa no na baka no miti ko na no maramai era laku duru mati ko na ren ni kan sa ni sudu o klan yun na may talno ni kuwa o ni may wasa sar chunga na bi kawan niya laku duru ma en bida nambag sahut na no mo tubi mate ya wa madala manta ser siya bakang bula mata mai Viro na biyo kanira sa mati kumingo o klan yun ni tama sar tungango may Australia nakasera. Na naka bikim niket sarana daw barrong ting may na parakaram ni maramayan. Au na dango sermasi latianara. O tabu tu may na koron dalidoni. Yan no palav may lau. Au wasu ting ngay yon lau ka wai tiki inani. Ngonango tu sartu ini ngo na uno livungo i Australia ina uno Perth au ngole nga mai na ngole sartu nga mai ngande nga wandundon bulom bulat tunga vakani sandende na nanda nungu tiko buli mai vale leu tu na kaula ko duruma ya ngandre au wa bibi na ko na kalau ni watara me mai tu sartu ni total na ya seni buru-burunggo au wa ni ni maramayano na minite vitarai mai ndar se vivo sa kichiko si chu mai nandi ndar sa vital nongo sa mai tu eningo ya Sa totoo ka sarangaya, mabini binakan ni sorry to become ni Nede ng Nimbula sa bata maramayan. iya ndi nasara santa pa ni nating na kalo ni pampalaw te iti 6 bulan Isa, binaka bali besar na mo biyo sa may ukla na bagsawot yung torapital no tiko o ni sa babaraw tiko na numbarong wali serne. Monrong wali pakapitinani, yang ko sa tiko sarang ko may Western Australia. Totoo ko ba ko ti maramayano na mo may biyo sa tiko kaya na mo sulit ko na mo ngaw na mamay talo no tubi ke mamia. So bira, na biyo ka ni ragari kim ni bakantua, pamadal tikim ni manda. Nanong ni bubal me bakal sa pamatal ta kaya na buno ni tabu tumikir kaya nanong ni korni basu baka ta boni baka wati mandebe. naka yau bawati na kor susui wono palaw tinga rokina Ronald Wikera tolu ting na ngone bata vati na makumbungu rato tangani ke Sa totoo ka baka wati binak bali besar baka ta na be korni pulo ni abuli mikina nanong susu politiko may bit. naka yau nunggu ngono se ngon leliki na wati ke bu awasudu ngai suba ngai ngole nakor ngole tike bu kalasin dua ya to besar na kalasi wono o mani pasta kamai na intermediate me ngole mai kini suba Tondono mo ngole sarai lo toka kau sama ni le kalasi bitu sarai na bisi primary school ngale kalasi walu na lo toka Fijian school was sa wati sangai mai fomu tolu avada barsar nungu buli na high school dele na biesi Valentine Memorial School. Pagambuluti gobyerno Bulioti, mentally na besi, na Valentine Memorial School siya o BMS, da marota ka ni tingo bat kikenda, and na nomuni marama Bulioti, ka kanimaraw, ni rawi ko ay me dondo,
maybe o sei tuka na ulu tangan bimbingo ulu tangan ni kansa ni sudu ia mena ulu tangan ni i pintoba sena kena baka no mitiko na kambelit kena na marama sermasi rama tangan ni o wasebi kenda na ngona ta bo asangi bakilaki na tubi mati ala kudurumi kemuni. Naka amberangani wa mathala ngosa ikatolu ni nungu nero mai vitni ndo maybe wasi wango ke maramayan we mata ini ngono kila ni usage o titoka na nungu kimo karoni ngona kwa ya ko me odi ngole mai na runondol rasul kaba sanga me keni katolu ngo naka yo tiki buba kila na matengo ina runondol tini kadhiwa wakilangan dona wakame lampe na sa ni sudungu imawi mani unanu mamu ngole me le lore babu nuaye wawarita ka bana ni turang na tamai kito ka mani tu no ko na ko musala ngole mantanga na bunuai kito ndo ngole tikin babu bal ngole kin na ngai mani tuku ni me usa ngole sa relotok nungu ngole lotok o le mammogram le scan taki mani lore kina bia o ru na lam ina sani mawi sanga itu kuni me nagai orto nagai tario tal mai bal nimbula me ngona me orto sana rei kina na me sana tiki bikina na lam ona nangon me nagai kadip tal mai me ngona me orto na mai tora kina na nungu na mudaka daka bia na biopsy test Wale o tia sanga o tia rona mata o kadip listal mai daka bia na biopsy test mani tukuni bia o ni o titale rona mata mo nangai ngole terto nangai kadip o talean me nangai lorai na mate dava to bia o na nona to sana ndike buti mai na lampea o te rona mata o ngole lista lerto sa kadip o mai sa leba mata la sarabia o buni mai sa le tukuna sarabuni mai ni rto sa reida ni na lampar tu raya ni satu bioti na kiansa ni sudu mateni ngono ronga da kina kila ni kenda no ko nga undo wasia valeu ni nda ronga da ngana mati na vosa na kiansa mati ngani kanga sabutu ngame na ngo bakasa mabio na sina na mati Dina o via lulu via o bakila ni lulu na ngono ronga da kina yang indo na kai bako ko te kia na nungu bakasa mataka na nungu mbul ni bu vale tanangona ya anda ko talitingan na turang tamay kito ya to vi stroke chiko o se bulitikin na ngone do chiko na high school do chiko na primary school mani woti o ngole mai vale rato asa na singa rato asa via buktak sarna bunu mai mesa ndo na nungu meusa sel nga melotoka mani kere seronyo me look for a second opinion mo ngole talimanda mai mani una no masaran to na tinangulila ya sa abua nasi tikui balimpula liwa nasi vade ngwe o mani tari ko saro kamani wasia sar mai bio tu no ko me o lere di bunuai ko ya angka ingarabiao o bunuai chose turanga vai ko ya angka mingarabiao ngon mani o wale sare suwa pero le vitala noa sama ni buktik sarana nung singa meu sana le isele kin wale o le isele mateni se sele pa ito ribia o wakirianga mimputeni ngame na karoni lampe wale sumai o tinga valelai sa vit tartar talame bunuai ni tukuna ni sa wakavia tete na kensa lori taliti na manu na sama ni bukti kita le meu sa le mesas kau living na sudung mawi ang wana ngole le taliki na meu sa le sele
Manitarin bunua isi atawa na numai last advice manito bunua bunua ike ya wiko sana sele roro. Sama ni obanto unui me sa sele roro ngana soro. Monongo ko sa sele roro sartunga ngo ngalala. Vinkaravia na o te tinga nungu singa nungu dhuru tukini valimbula o le sumai o sa tike kimo mai. Vana kimo o ataura vana session o chia na cycle ni kimo. Sa o tiange tukuni talivia o ichukutale ndo na weni mate kuku takitale ke o ngandre pa me oroni o tora waka iyo sa ke tike vunga sa tike vu lockdown ni asendon makachu na weni covid. O sa gai waraka tu mendola mengai rao ni o tomana. Na numa mesa na boi tolu yo ngono lista likini sandol na boda ngai tukuni sana teke butale mai. Kwa ya maramaya na ula kopa e dio bantu ana na nungu kimo Ochi maya matana teke buna ngau na u loreikina o si stage 1 ngai ngono ngai mesiele kina sa stage 3 toka. Ngono ochi mai kina nungu kimo sa ngai teke bu torati kuna voini kawe como torati kuna vising tamoxifen tablet o mona torati kuma ya do vitinembaki. Yang Apa sih ngonango si turun nganggo? iya si torati ngango. Ngonango au dina ni sana lele usar na rongo na nungu itala no ai na nungu santo pa matal tak pasuma na nungu nakaya to biawe ya ya kabini kuwa marame no nangandre pa me na bimbi taka na vida nga nakalalai na lakudhuru mini ni matengo tai na nungu sengke bakilanga raida ke na nungu sako sarangai ibal ni bula early detection. Iyo, vinaka mo sa kilanga ni kusava kilabi ko into na kai kila ke tumbu matanga into na kai bakana pimple sembo sida na vinaka de ngamo ko tanga ibal ni bulan jina so na reida na le lo rai talia ke kai bas kai mai tu kuni ni butenga under the skin ze kanga nambo sida ya vinaka ngamo kala ni ko kawita katiko na no na ngume ondo koita na ngume ke pakain tona ka ora ida sianga ni tonto me na patea o kila ni aya to bia o na ngona matenga ni ngono to rekino sa kila o sa ko chiu sar ngai bal nimbul keni karua na family support dona kango na turanga tamai kitu dona kana tamra to ngon dona kana na do support te kio sar value kila na vosa mantanga hindi na ni stroke ya na vosa todi weekend ai ninda la kuduruma tiko na matia kila vivu ki vali weekend ai kila encourage te ki awe na ndo todo sono vosa wata ki na totalingo na nonda na mental health na ni niado weekend na mati vango na bakana kensa ento saramantanga na kai lewia ni kila na nonta bakasama ele tarikenda gai laku wata kina kila na elumwe sa waka mbimbi loma lenga sona kavaya ndo na kangona kena ndo so ndo ya to bi ke mamina mate vango eroni ke pakasianga na family support so na posa ni viva kla encouraging words mendo todi na roni na ba kla lusok taka na to mate ko to mate yo ba vinaka ni retono ko vitamani ndo na kanon to support te kia physically and spiritually and mentally
emotionally, eh? Sa- O pinakakina. Kaya nandun talingo na nakaukila e buki eu sarvalio na nungu spiritual healing. Au sa maramaya no sa koko ko ngaya sa papa ko nga ngovo bauta ni kila ni sambula. Iyo. Ni san kila ke au na kali we motivate ki au na nungu to mate na nungu mbula ni bovali. Vambimbi ono nungu thorobo ko ya buli chuki kivia sana ngona ya eh. Patani ndona ka encourage te ke usara value ve vakaya lo kanga te ki au meu vakuko. Mbale tini kila ni satu mati tu na taman ronda ngode ko ya o geru sisi o sakila ke vakani na kaya to biona lenga. O dina vinga rai o dina garabi ronda ngode. Na buno ya ko sanga deki na na lungu. O sa va ko te ke usara ngaki na iyo. Asik tal na buno reiki na sa ko ngaya. Sa kelangan ko kalunga no babule ya. Kena no ko mbota. Saranga. Isa, dotto ko nangunan renre ni lako do rumah ba sibi ni sana tukuni me bikem ni na kensa di tukuni me sa nalak nga me bikem ni na pakasam ni mate ah Ini ina nung misalis tu meloto kaya mo wala may nanti na ta balak tu nung pakasam la singa. vive kizaranga no bakasama sa sin kala chuma nanga mon litu kuna vada ver tu no vita mani eh Sa ibal ni da kamanda matin don makana no se da chukina ento wala ngana no gito kanyo wala kasar wa wasiekin ono sa boro mo sa pinakatikin mo sa lisele ba sanga yo liri kini tumbo so sanga para tabuan na mati chuvia we Antieta. na dona kaya na support i vale viki mai mi mandana ngone au se da chukini na Fiji Airways Premier Lounge dona ka wo ni vina ta kira to na Fiji Airways na wo vale na non rato na vito konye na non rato vito konye buki atalenga na nung kumpula ni nungu iyo ni nungu sasama meu nanong kula ko turuma nanong ko sele na vikavaya Sa Totoo ka saranga wakasam ta ka na nabito ko na namundo ta na vida na kayo nito ko na to kumatanga meyan na wasa ito lorito ko namundo ta na endo tau malua ka biba ka ungeti na nona wasa ba madalam madala tikina na bimbi ni non rabito ko na watita. Isa ayaw kalunga tabali usara ni umay so taway do na turanga komanda do vito ko ni nga vikimem na marama nando todo tu sono wasa ni kila ni usala ko turuma tu endo na lengkai na to bimate ni kensa sini bibalong kang katake me to ko ni ko ni lang kunambula kila baka me la vetata che na ya lungue che la de still hope cosa che metto toda na una masula kai kuna roni mbula matengo rena la kotani la sona posa baya kai kota tenikin na banana no ni mate Tiro saranga. Tiro saranga. Sana mo na Mabimbi iya. au kanin bimbi ko na family support ni ngone ya kina na nindo ito bi mate na lo meni mata bo wali o baka sa mataksar kime bindo bi wasi pakai toka ni bata kime melaku tu rumah na so na marama ni rando satu kuni mai be ni satu birna kensa kaido wasi ni be na turanga na watinra sa rambut sa kila regesin ni roni ra septakai sa leka-leka na non rai pakamera ka me banko mbeka na non rai sa ngod sa kensa na uchinga sana mati kila me vaya na rai na non rai quando babuna ki na non rando umbiu me rasa bichir ki na watin mer sangol le bangkarata le intu kai
Untuk gay bakasama taka imagine klani sa tumando tinaningone sa won sa tumando buana matia gay lakotal na nono bakasama ni sa mbiti ko na watina gay ratur na ngone. Klan tangay bakasama taka nanraki ni mbulaya. Mengay siya nga nito tolo wada na mati, may mati o kana marama ito weekend sa ni sa siya nga na sapote. Sana kanga sana tubi ko ya sana kami tarambi sana kila bimbi buana ni sa tu manda na mati ngai na elona el down ke di buana kasa siang nindo na hope kami ndona vosa vinaka me todi me lebiti taki kinelona me rauni bako kutinga me tose ando wakasama sarana sona total ya ngandar mo na wasia don marama ngono zuru tukina sa ngolea ni misali ilorai bo sa lorai bo na kensa sa do tukno kuno mai asasiele kai sa ngani bando ni naturang na watina esa wakasamta ka usia ngani torarawa simbula timbang na marama ko siang sa selembek total ya vi ke munina turanga tama ke oni barorong to kombang mai tona kambimbing gue muni baka sama taka ke totolo na non rangkaravi na marama era to vira tipo na kensa kena binaka ko ngani ndo bang palau take kena biutue kena ngandre binga pali una no muni bitokon tona bisa voka labeti take kina na elo ke mami me ke mami bako koti me menambulai Sa totoo ka sarangai umarta ka na listo ni Libuya na numuasya meluya mo kakuni lukuyara ni kusareda ni sa kuni na bude na sudumu o sa ko sa sangsaranga mo sa kuti ko balimbulay toto ka na listo ni Libu bimbiya kena kena kuroya na labito ko ni may bale toto kan jina ni dareda na bulan ni bito ko ni may bale na namundo nung dota wakatama birto langon iyo pero nalupia vaka ni utukuna ro kalungate ni ro simoni ro saro ni bingarabi ni ro sakela na nadam na bingarabi ni tu mate ro domendambe ro me masio toka kla via we varita kaya na kla na non ro loloma ni ro loma ni awe ke na non rondo tu da ke ro rida na ka ni binakata ro kla di attend to my needs ni na ka binakata tona kaya o maro te kirokin na lubi nguni na ro atu ya sangwe pambimbi o ne ro ngone aleo ariata mara ke warong ting mai leo binakabali ubeiko na buguni na mo ai bi karavi buli bi kera o na tona ko na lubi kera o ngone leo go yan atike bu manta mai nona bingara binangona se ndabo kino tamana stroke don maka nangona se wuli chukina form 5 6 i botolio college do ngarabi tamana rida raw mesia de binaka to tamana ge do di ko ko wuli ko era nangone vole kan do na vale ya e vi mataka nga embera chunga ya di ko rivuli na vukungo na ya ni sakali va mata wata ko vinga sini wuli na vuni na do embera então karavita mana weti mai gento di ko rivuli donam bulan rendre talangai la kuturum talan ko ngonya leo ni don makana ngona ni nona vitorong na fomono fomo vitu ya wa bi binaka tinga wana kalo ni ngona mai pasikin nona kanipuli e pasar ba binaka tori todo bisarro ko kurni buli sa kena na vero batani no kutorobo na ngona sama itu matiki no ya ko ya sati ko ki vies turuti ko imburi dongo na ngai langol mekina sangga itu mai bibu kita kai bali
Iyo, Sitotokan din, eh? vito kone ni dona kaya ni da urnangone ni rarei tiku vaya sarna mata weira Hmm. ingai turumi tali mai mure dona tu mati se dona lenga se tava ya dina bubali edi no what to do era sakila na tava miro da ka ai ah Dengan akan nandito ko ni Alon, eh? iyo na ndo talinga na ubia to mana ya tinga na ndarbe wasingo wangule dava me wasia na ngona wasama ikilikina ni satu view na kensa onge biso takana no kana kana iyo strict diet seranga no biso kinungi kana kana ya ndo na kau no bakila na kokoa ni angwe edurumia we endina mai lutu na ngungu ia na kokoa ni angu via o wakilani dona kai wandindin te kina kina na yanga ni non tanto biso tak na non de kana kana dona turanga lutu kapito ko anga me buke yau o wa bibina kina vale o ke barong ti mai na tua ka ngo ti kusar ti mai hawai nango nango sal nieta sal dieli ko ya be buke ngona mai na nona ko mai na turanga ko me mai buke yau ina no kana au bukan din din na takana taitia sambo don din na tait sa ko din saranga kay lako pa ta kinakamu takapa kinayang ungwe na kwento tukuni tu na kananga may na were giliw na kau kakano kanya kakanan ro kasarangai lako pa ta kinakena kona health juice o munu ba ko me lako pa ti kena kakano kanya kila na ngono se ta ta tiukin yo si size 16 na ngona ya ngono gay may turkina na oborolesele o sa bia size 10 beka iyo salili saranga dona tikina talewan din din tikina kina na nunggu na no na kokoa ni dai doutora Hmm. malata na ngono sa mole kina mole sele au le sumai ngono le sumai kina masamai ta ngai sini batara me solivia na morphine se brufen se panadol me toro tu na mosivia we pata niu sianga matanga niu wakila sutsar na bimbini musi edo biau o tu tak nga wala nga me nung itam ta ko nung silo chumikin no ko tiyo ngai sini bang tak na wheelchair o ko ngone o kaya na koko ni daitia koko na kina yung we yo wandin din na nango nang me biso kin na tai nango na sa may kimo chuko kina Hmm. malatan mo ninto wo chimitori na nung kunrai esi bitoka na rua se vida ya roni bo roni ngo yo la ko patale na kimu katara vai le unango na elu tutunga kina baleta na liu santo kana tok nga va ka sage tu no buni wai meu sa kana nga mo kanyanga na kakana nga ka mo kana nga yan ba sage mai on tola bakin na nunggu dait ya nangon sarang on tola bakin ya sa vida kita nga mena yang ayo ya ngono ko au sangai sangati mo sa sangai do mga malo tiki na tonga hindi na usaka na nga sa uti na nungku kimo au sangai o sanga mo mga malo tiki na lista liti ko na nungku daitia dali Wow. mga nangon kanya saranga nakaka na nga itu nga tumbay na sa niwale baka na kakanan raw raw iyo na ti na somboy ah Antena. ah Sa don't nakabimbia, eh? Nakakan, eh? Talagang wakaya nga taka meron ni totolo na mabo ni maboa siya na numuseli maya, eh? O reta na binubiso taka nakakan ya e buke mo bulong-bulong pinakatalimay. totoo saranga na mavo ni iyo ni nunggu sele totolo saranga viawe iyo dona ka ungoro ikine na totolo ni mavo matanga ni nunggu sele Hmm. Sa.
Dagai vakasamata ndona sandoanga na kambimbi na kakana ninda lako vatana toy mate ninda sele mantangai na kangai lokani loma le ripia takataliti na mapuana yang meloma. Hmm. Kambimbi ndina saranga na mati kana. Mande kana-kana. Mapakana mo tukuna may kanya sarangan na nuts na bika ka ng raw wilkin Dor. na zomboy kaya sangkaron sarangan nakao ngunu pa kaya nakao kanya. Na koe ausana au talano talimanta mai va lele kiliu na ona mai au mai ndona ngona takakina ndona visisivi Hmm. sivi vasangai mai suvai kona food competition. Hmm. Au mai ningai mai toro kina idodo ni au mai win tekini kina visisivi takakakana it's like a street food au wanga takanga kakana nga itu weekend na tapioca na wataka mona kina steam cassava cake ya. Awa maningai wang taka chiko ya una ya ni business ya wa sa tau ya taka tiko na marau na natural foods remedy. Ya tiki buma ina nungwa na business lelengo ina buku ni nungwa tobi mati. Umani na numaki na meo na kakana belako pata kena kila herbal plants kona herbal medicine. Me lako pata kena kakana me kania na kakana ya me umbula kina me wakawir na tobi mate me raro ni rambula kina. Kwa ya wa mahiteke buta kina business lele ya. Do wul takavali una sona kakana nga weekend ay. Ya ivale manda undo promota nga vale ivale manda ay. Viso na nubitokani. Na health drinks kon na kami da juice tanga na mega lako pata kena pakana garlic na ginger na turmeric na na tamu ko na totonro ko so na kavaya na tamole na kaya nga menda mix te kina pata kena kenta kakana meron da bulakina iyo batanan na kamata autor for example na garlic mata na garlic ko ni ko kanyero ko kana na idula meno mo antibiotics tu iyo ni bulang-bulang on kay tiko na ginger na turmeric so nakavango mentando sanga menta kanya value Atau ko sarangan ko ko to me weekend ay voluta sarangan na mati weekend ay. Toko sarangan mo siya maya ni sati ko na matira kensa sangay olisele kembali bale na runa kao sanga chuko mo baluta ni sa chuko na nomu tu matiri kensa sangay chuko na sangay ni nomu mawe ni sele kaba katalanga kini anang bimbi ni bito ko ni may bale ro ni ba madalamada na nandaro habitan lo chuko sember nandaro life mai na bimbi ni nomu tukuliti ko yan na mental health na kinda siyang ni rila bila ka sa pamataltak may na kakana na bingarabi pa pamataltak mo naman ng bimbi ni ken na nomunibu kay na bulo may ng bata na bikanda tawariray na bikanda siyang ni rila baka sama kinalamat pamatalamat kin Naka maramihan na do na kambimbi hindi na saro do na kambimbi ko kasamay kenalo lamanta na elon dai. Niken dandarida na nindarida indo na tamata sa tamasaka ninda sinikila na tava itu mai lo vi ko nga e kila tiko ko ve ya umanda na nungkurai ni lo manda na kalundundo nga ikila na matanga nga na lo manda ya kena non tava kasama pambimbi na tobi mati ni sanda utu na tobi mati e vedi de kitu na vakasama so na kanta do vakasama taka nindo mosi mai ke dalakon lang nga may weekend sa unang bula se nga se natava kila so na ngona
Tantavo tu mantanga vango ve eu manta. O eu na ngono tu mati ki no santavo tu no kuntam ni mate. O no no vakasa mai ve di ki tiko nga mai vale. O se tavo tiko mantanga mai vale ni pulo no kuntam ni tu mate. E se la ko ngando ngai ta ka vongo bi ba vinaka ko se la ko tu ngamai na. Ya vi ya we. Yo. Ah, kla na saunika na kanko me voli mai o se ia chunga mai vai na no kuntam vale ni bula. Ya. So ndo kila sombiaka viki mami na marama nandavo tumbiaka nandavo ni mati sa na re do tan batini intu na kaki me mindi la ko rumai ke me via umanda ke ando tani na iroka ke ka me bula binaka tu ni tu ta me turang ta me kitu me aronya kila me aronya da kava ke de na ka ia ni ndavo tal chunga ko e ro chunga na ngone o ia o se ia chunga mai na se me na tsaka chunga mai na bul ni vuval na ngono se ndavo chunga na ndavo ni mate ni te mate i val ni bul me suva io veo manda na vidite akini no vakasa mai tika busaranga na ngona saranga au satu kuni kini veo ni ukiansa tani vaka na turang tami kito ko vaka sini like ni ngona tukuni kini veo ko o ko sini di goma palete ni sa claro to ko ni ko matanga bateki ko eto mati tu ke ngoi to mati tal sangele ngale usar kila na bimbi ni nonta vinanua kanaka ni ngona saya do kina to mati sa vidite kina vakasama yeso endo vidite kina vakasama ni ngona kla ni vaka there's no hope vaka ko awasieti ko ni so naturang tama santo biti ke mam saranga sarang wale mengai kila na vidite kini vakasama ya sange vakabuna tingaki na bimbi ni to mate yani dikimami ado bikimami na vakanananu gai tiko tale na vosa me toudi mai e velaveti e dona tamani kila pevu kileu au na via wasi vale kaleka kila ke kana mani via na varong toka peka mai orto na vinkara vitiko e na self care retreat viti mai suva go endo na vonua I recommend vi kemuni na mani la rumatuna kensa se derani kemuni na lei sikovi erokan na me takin bula to ko no bula spiritually and mentally ko na vonua na non roto vinga rave totoka to rato sa chico me val nimbula sa wechi me val nimbula ki me msando me tui vale so what next sanga iti ko ngonang ko wikim ni sombe kana nungu toka ni marama ni na via varong toka mai ngadre muni na ke vita raya ni kivana virtu na self care retreat ngo baleta ni roto na bu bebu ke na buke na no spiritual healing ke na no mental healing yo dona bebu ke liu ando roto vaidor ke tu sona karto na bebu ke kina na kai ko ngandre na no mutu mati enanga e roto ron e tu talanga sona ngona roto ke tu berto roto na bebu ke talanga ke ya ke mani do varrong tik mai vekem dona vem karavi tiko na self care retreat au sava vini vinaka valevo au ndo talenga au karavi talenga mai virto au mi vinaka sona ngona rto suletu meke mami retreat ngande tu ke na dona vo sona vo nuai le singa tulutu le lako tu romutu sona activities va mbula taka na lo ke mami le vitike mami take ke mami kala vakalonga ngataki spiritually and mentally eu manda o vosa tiku maleta ni o wasi tiku ni mo maleta undu au sakilana kena vina kavia we au sanga metamana tiku ngai vale ni sakilana kena yanga sa sema tiku ngai dake kena nongo tosa tiku nganongo klanda na positive thinking me da ko vondo ni da
rai kila me gingona no darai yani ninda toso tik ngai ni kiliu kila ni dona tambana go au recommend ta be ke muni na no gito kan ke kani tavu tik mbia kai vale sa ni selo timbia kamai sa tumbia kanga sa nuna ni na numa sa ko sa tumbia ngangon ni na bula mbia kan sa siang tiku talento tal na tambana na ronina ukia toka na no ke bakani ngandreba anon retu bingaravi en na muni tambana ba yalo ke na banana no ba kasama tiku dona tambana go na roni bingaravi talaga vikia Totoo sa maramayan. Kaya baka sor na binakato mera bitar-tar berto na self-care retreat. O din ka merto na bitar-tar kina maramayan. pitar tarangaya ni vi pana co-founder o Mrs. Marianne Vapatang. Oh, ito to ka. Binakabali besar meren di babatanga kikimnin na maramon to bingarabiti ko na self-care retreat and marota kan iti ko sa nananda parakarambang ko meron may wasiyan na binaka erto ngarabiti ko sa nangonon to redes so nanon to bingarabi na itamba do bitu may Facebook and marota ka niti ko sa nakaerto wasiya may me ngole me lebih buki bakayalo lebih buki ni bula bakayalo na bakasama ke na lomata la kaya ngo trobi tong takachuki saramas ele bunango na beira na lismi bolimbula do nanumi chuknga na sele ke na be kai da rede matanda iya so no da sanga chukni rede na be kai da sanga ni rede na lomanda pat ke no bakasama ko saranga do na bonu da reninda ngolikina berto na isong songo na self care retreat io o bakila na nomu ngale berto bakai buke na nomu bulung-bulung binaka mai marmean. Io, klan ninda tambi ninda vi osei, ninda vi osei one to one, sa kena barong tiko mai makelesi, misi samba kibo, iya, wawini vinaka na mateni ngona aunge me wasekina na vikau lako dhurumatu na ngona usia ngwani kina, ento na kaliwia, na na kena tawa ki mai tumba na vika endo turuma tu na nema mimbula so ambia kana ka ki mai sinrao ni ki mai wasia ki nandua au va vini vinaka ni kila mbatani na awa matai ni ngona wala ko kina na retreat ngo adha kai mawibi kwa ya ongeli vikle kina vate ki maklesi Maramango kwa ya unga imani viwe siki na vikwaya vaka chikondon na session ya vaka meke mami kala like one to one meke mingi viwe siye like meke mi tu sona kae loma ke mami sombia kana na kasar ndo zaka tumbia ka meke mami liu si sona ka ke mimi lako dhuruma meke mbite itumba meke mi wasea meroni lako tani mai lo mai ke mami na no kunga na ngau na ke mami sa ndo mbite tu ngai lo mai ke mami kila sa prese sa koya kongento ya tu kina so nan rakini mbula ke mami do vai dora kila sombia ka biki mami do rebel tu na lonra sombia ka vakai le vakai ke mo na ke mami do vai dora na kaya ya do biki mami Kina kila sema tonu wana kalo meke mimo se human semua ni kina kila pikir rumah maya me ado no mai pa balik kila itu balik gue stress na kila naka sobia naka kaya to biya wongo sien rauniu erbi soti se sombia kana kila sona kavaya ni ngono mai lako do ruma kina na mai vi kile kina na songo songo ngo oh baka vini vinaka kina baleta ni mai total na ngoni sala tantola kina nongurai meu kila meu ni ngalala na lomang mi ngalala patana kalon tangkara beti ko kila
Koe kalau leu nona kede na ka kede rita kede tu mai na lo manda. Ia ni wasu tu vaya na lo manda me na gai rawa ka dava ni da sereka ni na kai na ka nganta sana ta ka venta sanga manda me da kere vivu suti da pangalala ta ki kenda. O waka samta sareu gai woti mai na retreat na ngono ngolle skini vale mate sar ngani kau le vai thore vale ki ton tambe babu vale ni tolo tu vale au sa ngandre sana sa patu sei au verto no kubita mani au kela vangala la ta ki au na lo mango sa vina kata me ngala dona tamani kale kala va kai talu babi ya we na kela mo kervi vosoti tumbe ka sona toni vosa si sona no witobo lo meni bu vale sa sanga saranga mo vangala la te ki okay Mate saranga ni tau kala wa thakava ya. Sangai rongo da tal na non rato thakava mai vio na no kuvita mani. Kala au lulu saranga kina. Paleta ni dona ngoni sala ya ni ni tu ndambe wa mato upale me ki tu vi wasi kervi busuti. Tu vi vas pasavata kina singa ya. Ko ya o wasi ti mona kina. Itu ya. Ko laki mateni wa kwa kila via we na ngalala ni lomangwe ni kila ni kila isa sap na ni tu bula buvale ni kitu samai tawa ka itu mana bika endo bimbi tu kin al di lomai kitu Setoto ko saranga maruta ka pakalibu na nomu wase mai lati kinaya na nomu to bi wase baka bi taman padir lolo mentina na nomu kocur tu mana ronongone o nomu to ta to mi bitalan noa sati kurana bi lomani lomani bale sangga yung ngole ni tau tumba berto na lau goer to na self care retreat ba buleti ko bi Mrs. Merian babatang bakatel ngakin we Mrs. Makelesia Bakibo au klanina lebu sarang erna rongo den torbitano ni kwa erna bina kata merkila na nonro kontek ya bikem ni na barong tiku mai sa renyo ni ngai bitar tarnga be sermasi bikem ni na sabi kilitu ke kwa se oni bitar tar mi biau na nungku program meroni soliani na nonro to kontek bikem ni na nganreba na bibuke bimbingo toto kantino mutangan indor sibital no iluya sember ni oni awasia na non to pingkarabe na maramango yang go satiko so mimbeka na pingkarabe go si oni sule na dao sa na vinga ravingo siang sarangani dana kaiso tu iyo tu sulia sartunga na non ratu ngona na non ratu ngandre bole ngame kime mingaravi na vaialo kena ni mami vanananu Dona kai toto ka kinon ratu vingaravia the very most important thing sai pana lo mata na lo ta au waka samta saran dona ngona ya keto asa ratu sureti pena miss hibiscus sauti kena bak sauti o melania tora melanitor ni ganeleon ko atakavati ko na nona masters ni psychology oh Kila se maki mayoko e mbaleta na kila mental health iya Então, na katotoka kina na non ratu vinkara vini ratu ko tira mai ranko mera mai kala se matira mai mera mai bosa sera mai vinkara ni kimame Sere totoka sarangana pingkarabe umana so tale na baka dindike bau si benangon leo melania no na takabati ko kwa na dindike na buku di baka sama totoka dina na rai etiko be merani babatanga kerto na marama mela self care retreat ando na ulutanga bimbi daro ni buli mikina na vital no ni kwa da babi ni binaksara baka leo bisara masi letia na rai na non sema tumengo kwa me Western Australia may Perth sa kailangan yung ko
na singa bina kani na bida na singa sa oti kero se vital no tukuma na bida na singa se tukuma inandi yang gai no satu kuno mo koe maramai anda satu sarto ini go Australia wa bini bina kabalebu be sermasi na pangalal te koe mai na singa bina kani kua mikro mebe o singa tukuna koe bida ngana ultanga lalainga o bina kata mo se bimbi na vengara bini oti na sele Black and the ko ni tiko so na malum be ka daru ni tuku na ngan ribikina na bito ko ni beira na nonto marama ni uti mai na non rasel na buku ni kansa ni suve bina ko bali besar marama yan ni seberanga ni mai daba na nonto rubitan no ni kuwa babi ni bina ka pakalebo na be ulutang bimbi o wasia maya bako sibi na bengarabi vale na bito ko ni beira na dui watinta na bimbi ni bito kun talanga bir talanga na lubenda ni tiko talanga na karala ko ruma vero na ngone ni do chuk mi QBS endo politiko fomo lima fomo na lube ngone leo sali ba ko politiko mo ngano na bera ni li buli na no na bingara vero ibali ni bera no ngole ani toto kandina na no mu wakabini binaka bwa na no na loloma kavito kun ko santo chuk no na mata bubale ia sega ni mule rabi na nona bin karabi bal uno sila talang ko nangon bikim ni sermasi ke bakati ko so o binakatambyak mo ba binaka bira ke na no mo bos talangan bi bakal ngangkatek bir na no tamara mara ko durumati ko na kensa nangon sigo binaka de ko Nak marmenu. Sa tuman daw bia obe bob ni vina tekini ra ke saroir na family and friends na ketika kemuni na work colleagues na ngono sia ta chukina ai na no muni bitokun ya vai torbiao dina ni ke una ta buia de sana ndo to kana lismbala bio o ma bini binaka so matanga na nonra wosa na kai todi mai ki bia we it really helps e bukia saranga kin na ngumbul bikemuni na nungu itoka ni sa sombia ka bikemuni na barong takambang mai sombia ka bikemuni sa tukuni ni sa tiku bikemuni na kensa nungu wasanga ni bibalong kang kate ki bikemuni ko bakan tua ni lai semel negative thinking nimbita ten saranga me no muni bakanana no me sa positive saranga o yo nangone ya kinu biya nakango yo binaka ni takatu biya Nagdokangan na nito tayo kung niloko ko balatani na kaula ko turuman usaw ko nga yan na yalo nga may koko nga na usa kila ni usa tu endo na bunua usa tu kina na lenga ya na kanga unga iwa kalong kanga te kiyo nga na nung kalundundo nga na nung bakang bauta niyo nang bula au sa bakang bauta tu nga sa positive tu nga wayaw Koya ko kakina o kila ubia vosunga ni balang kakata ki virna nungu ito kan sompe ka era la ko ruma chiko na kiansai ni va ko nga ko bukan to nya lo lai lai alo menta saba ko nga ya yo to na ka o kana nungu baro sa baro ta tunga na lungwe na ni keda na tapa kidenga na wochi na burung ko na tapa kidenga na bula katara ia biau au sa bagarau te ki usar to na kana nandeni alungu au sa mbo ndenji na saranga dona kango ka ti kuna nandeni alungu na kaula ku durum iya ko ya o bia wasia talngani ki na bikim ni na maram ni lo durum atiko di va kokonga mendenga na yalo ni sandenga ne lom kotal ni ke ya me ke mon nikla elo le lai ni o me no salamat nga au sana au do rongo de leber do vaya ya me ko vakandua denga ne lomo ngangore ke bakaranga wana takalu ko ngaya senga tal do tal na no ipuna kila wana ro ni bulakina sa ko saranga ya Ayong ganito na kaupo ni pinakata kanto masula kana ling ni karabe ya to biya na no te usar nga mai pero to na bu no ko bunuway ko ang karabe ya binaka pakalebu bunuway chose situra nga ba do na bunuway toto kango ni was tu mantanga mai na malumunin no na pa matala ta mai na mati na kake di biya sulia sar nga biya wento na yalo ibibandi take iyo nakangon ng tangangan rebo tu na matagal ibing karabaya bir na nasi Karaving karabibulye
Dona ka nanonra na ni oti lako tiku na nema mindo be wasei lewu na ka era buli te be au lewu na ka o buli te be ira dona ka to toka ya ninda positive tungana ninda toso tiku da konga ya no kau ba bini binak sar kina vale bi ke muni marama ya no muni dingite ki utale Sandira Sara, o que lá tinha. Agora, não estou lendo a lição de vinaca, não pode me você weekend ou ser mais. iyo be ona biangan remanga mo be ke muni na nunggu itokanye pa marama Iya. ke waka ni ni tikumbeka nessa sai nandi mata ni wati tiku mai nandi ke waka ni sombe ka bikim ni sa selo ti mai ningai ngandre pa muni na sema mai biau ningai i na sema ngamai na nunggu roni bia ni pala mata ko ngana tanggu ngas masila tiana ra wa kina bikim ni sa sela kurumi tikumbeka Hmm. kani pamenta ndo ndambi me ndabi wasitu ningai sema ngamai ana talita kasar ninda nabitala noa essa survivor que menina lá do rumati Sa totoo ka saranga. Di na todo ko na kau nito ko na ya bikim ni na sala ko to rumah saron yun ni bibu ka talibera na sige tiga bumer lorim beka yun na budim beka sara lomo lomo roti ko beka marala ko balimbula se sa tiko na itubo mer sana le sele ni taronga tanga na sele sara tumbu ngamay na no tarere bikim ni na barong tiko may dom beka na barong tiko may nambungin kuwa gua na ni rubitan lo ke sarmas kanin nakisaranga na non da vivu kei da vila veti dake da viva kana numi da marutaka na nona baka iyo o ser masi ni me talo na tu vike de ko no saronga de kena viko di tiku mo Australia sa vidi de kena ko baka sa mi sa maramongo din di tiku na ngauna na dombe kana tolo ni salo ngona rebu tiku baka kina ya na nongo sa lisu mai na nongo vai kavi sa o rede ni o kila ni kwa sana baka ndi takana ni robi talo ni kwa ser masi au musiki mamiti ko na parong ng bogini kuwa na ningu baka bini binaka na no mongole tale mai no baka yo takan ko ker ker mol molumu mo mai tala no asa mai tala no Naomi Pareti na maramani rewa baka wati ani bikim do me bonom palabu u babini binaka binau me na no na dina kena yalon di me la ko me tala no no gure dengan no ni tala no ya ono no mikem ni sarba go o sana siya masarbe sarmasi. Totoo ko ba ko sarno ko marami na bali na mo wasya talaga may nabi cover to na self-care retreat. Ano kito pala mo nabi tartarbi Mrs. Marian Babatan kay Mrs. Makilisya Bakibo. Kero ni Ron kay ngoli talaga may nandun na siya na mga domingo. Kero ngalala may mito manital to na bitalan no. Kalau nga tati ko saramasi na munti ko bali manasa sa bakarami Australia. Total ka ni Biwasya ni Beran ni laban ng orbitala no? iya una ga imbita nga ni Vicky menina non retu contact ke retu na ya vai ko mo retu na leon retu bin karabitiko iya me naga vantitik nga kinana birer na via vatataru tumbe mai Ya, doon saranga. Sa binaka baka lebo. Marota ka ng mga ande, may Australia. Ukila ni na solia ni nabiba kalong at ataki may langi. Numumbula. Manitamba wa sa sarabasara. Numua sa kimotiko. Nagayred may nitamba yaki na itambang go. Totoko bakoti. Siya nga niyali na mata renre. Binaka ba lebo sa ramasi na yalo binaka. Doon nga bitar tarjik. Niambaki ngoe isa kalimatiko niambaki iya Totoo ba kauti? Sando no lolom sarto ni valeu vekem do que de Western Australia. avale maramayano lolo mayani Iya, vinaka ba manda manda vinaka isa. Vekem ni na barong tu kumanda ba ni vinaka bisar masih letiana ra dona maramet ya tobi ko na kensa ni sudu manilei sele baka do ribwana vingara ni kimo
Bisa tako ko na kana kakana wasetin ko ko ni ko na tali tak na bingarabi lo ni bali mbi wala turanga taman rato kiro na ngoni pabi ni binaka non wasia mea bakatel ngakina na non rato bingarabi self care retreat na kay bitu ko na non rato contact na marama mintaw ni bingarabi ko siya ni sto mi ka na marota ka di tiko so na wekanda na non roloma karasulitu na non rangone kena non rayau non tan karabi na non tan marami bita sa pa kumagan bike mo ni nakabalik sa ranom ni siya mo tik manapital no to ni kuwa wat kena non to bulang to kay siya masi la tiyanara di kalau nga tatiko ni mata mata Naka, naka mata ade, mata yanu uh, uh, ade, nah oh.